Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza kaMeve enhla nasezantsi nina bendlondle nophapha ekhanda sibingeleleke eNingizimu Afrika yonke KwaZulu Natal, Gauteng, Cape Town, Northern Cape, Limpopo, kephi nakephi kuyifundazwe khona eNingizimu Afrika. Nangaphandle ke kweSouth Africa sabingelela phesheya kwelwandle eAfrika yonkana. Sengiyasaba ukubiza amagama ngoba kuthiwa ngikhethi iphele emasini. Kodwa ke ngani zakwethu ningakhohlwa. Makuthi mhlawumbe nawe uyazazi ukuthi ulapha ecofa imvaba. Hositshela nje ukuthi usecofa imvaba. Siyazi sinabalandeli abalapho uphakamise isandla sizokubona sijabule. Gama lami Chaka ngwakaluqa lolu hlelo ke izimpande ezama Africa le iBlack Live TV. Sikhondla so mabona kude uyazi nawo. Kuhlukene kabili ke khona iBlack Live uyayibona lesisticker esimhlophe bese kuba khona iBlack Live Plus le nesticker esibomvu. Kokubili kwandawo nyangani zakwethu uma uzona ukuthi uvashela ngapha uya khona uthi uye ngapha uya khona uyitike nje. Otherwise akukho ngami kungesihambeli sethu esinaso namhlanje la ohlelweni izimpande zama Africa. Uyazi ke masikhuluma ngempande zama Africa sikhuluma ngabantu abagijima ibanga elide bezama ukulashwa bezama ukuba amabillionaire, ama-trillionaire kodwa abanye ke bahluleka. Nkosi yami. Bhuti sawubona. Kunjani ba? Sekhona njani ni? Ya kuyaphila ba. She. Ibekwa yini ibhobhodleyana la ngoba phela singasasivakashela la sokunenkinga nje ekhona. Hayi bafu nginenkinga kahle nje la bafu ngizwile nje endaweni zakhona la ukuthi khona la uthola khona usizo nje njengomuntu nami ngifuna usizo ke ngase ngithi ngizama ukunyakaza ngiphuthume ngibona ukuthi ngenze njani nami yabo. Okay, udabuka phi bhuti? Ngiphuma khona la elokushini la kwamasho behela. Kwamasho. Ya kwamasho. Amen. Sanda kubona store school cup for kwamasho kodwa ke sifine. Yeah. Ya kwenzakalani bhuti? Bafu singasho ukuthi umuntu nje ngathi ukuthi bekuphila isoft life yabona nje indawo yami inokuphila kamnandi yabo ufuna ukuphila kamnandi nje umuntu wonke umuntu ufuna ukuphila kamnandi phela ngisiyabona nami futhi babafu so kwamina so manje njengoba ngithi ngiyawudinga soft life hayibo okay kubenza ikhonye indlela hayi njengoba ngithi nje bengifuna isoft life bafo kahle lana ekhaya sikhule kukhona yonke into ngasho kanjalo yabo ngingasho ukuthi bengiphila isoft life phela ngenxa yabazali yabo phela kamnandi ubaba esebenza kahle impela nje kodwa phela usebenzela ugovernment kodwa phela ekhontinue light lapha emaphoyiseni impela nje okay kodwa phela ngikhulume kakhulu ngathi ngene inkingi ngalokuthi so manje shothi ubaba siphila naye nomama bowu2 bakahle nje yonke into umama yena bengasebenzi ke lokho abiza bathi housewife so basiphila kahle kanjena nje ngiphila kahle nobaba nomama siphila kamnandi bangiphilisa kahle yonke into ngidinga ngiyayithola yabo nje muyingane mudinga ibhayisikili manje usabhotelanyana ngiyayithola nje awuphinde futhi bafa uyibhotelanyana ngayibeka kanjalo ngazo hey no cheese bafa qhubeka so bengiyithola ke yonke into bengiyidinga wena bafo kungasokoli kakhulu yeah shothi ngiphile ke ngiqhubeke high school imngane ikhule ku tertiary ke tertiary bengento bengibhekile vele phela ngiphila kamnandi yabo ekhaya kumnandi so kusho ukuthi kuhamba isikhathi nginganaki indaba zeimfundo nayo yonke lonto leyo nami enje ukuthi ekhaya kumnandi ngicine sengihleli phansi nihamba nabangani wayabona umnandi nje umzali phela ekhipha imali yabo so shuthi ke ngicina ke sengingasanaki indaba yemfundo nangu kubaba lo supportayo umile usenenkinga manje la usiyaqala usiyagula yabo izifo zakho ngeke ngizisho ngoba so shuthi baba usiyagula ke lana kuhambe isikhathi thola ukuthi akasakwazi ukusebenza umuntu bengasebenzi uyazi ukuthi angeni lutho ephaketheni asidle ekhaya ngoba sesijwayele impilo yona lena shuthi baba aqhubeke agula baba gcine sehamba emhlabeni kwemanje nje ngisele naye uma wami njengoba sengasekho nje shuthi ke kumele nami nginyakaze ke njengomfana njengendoda futhi nakhona yabo ukuthi ngizame lithi ngifake something ekhaya kube khona okukhona njengoba sesijwayele isoft life vele uyazi ke bafuhlezi ubone endaweni la kubhalwe khona ukuthi uyasizakala kanje ngicina sengihamba ke ngiya kulezi ndawo lezi la inyanga kahle ngumlapho wendabuko ngiyozama ukuthola ukuthizeni yabo like abantu phela esikhulu esizwe ngaphandle ukuthi uthola la kanjani khona abantu abathwala yabo into ekanjalo nje ngicina nami phela ngilandela leyo mkhakha ngibona ukuthi ngathi abanye yabasebenzela awungithi ake ngizame nami ngitshene bafunga nganabi kakhulu ngihambile mhlawumbe onyakeni owodwa nje
owodwa unyaka mhlambe ngihambile mhlambe inyanga ezimbili ezintathu umuntu nganye wenza ngendlela yakhe athi uzongisiza kanje inkinga mayiboni kanje uzongisiza kanje angifake lokho bathi yini khona into ezifakwayo le phela bengajwayele phela uzakhona so yes ngaya ke nami lapho ngoba phela ngithi ngifuna usizo so bakwenzayo I think 3 bangikhumbula kahle bakwenzayo sihamba kwesikhathi engitshela umuntu athi hayi emva isikhathi sizeni ulindeleke uzoba kanje nami phela ngoba phela umuntu waziyo ngento lo uyangitshela ukuthi ngilindele so nami usuthi ngilindeleke hayi buda kubanga le ndlela bengifisa ngakho akubanga le ndlela engifisa ngayo yabona nje ngisho kuthiwa ngilele ebusuku ahlahla ngilele nje ebusuku mangilele ebusuku ngisuke ngalele nje bangathi nje ngathi ngiyantanta noma ngiyandisa ngazi nje ngibeka kanjani kodwa nje bangathi angikho phansi yabo nje kodwa nje makhuluma ngathi ngiyazama ngathi khonto engeyilwayo ngathi ngiyalwa mhlawumbe ngithi ngiyacimeza bengathi ngiwa phansi endaweni edeep nje ngathi akupheli ukuwa yabo lo ngathi lo yabo ngicina sengixhuma sengithuka ubuthonga busekho ke emva lapho so manje ngibonile bafu la ema TV nakhona into zakhona lezi zokuxhumana lezi ukuthi khona la ukwazi uthola khona usizo nakhona afuna manje ngisafuna lona usizo lokho ngoba uma ngihamba kulezi ndawo ngeke ngaya futhi komunye baba futhi sengikhohliwe ngiyangaya komunye baba futhi eyongicebisa kanje waye sengitshela ukuthi hayi inkinga sekutheni uhambe abantu abaningi abahluahlukene abenza ngendlela ehluahlukene sokusangenzeka kulento bakufake zona lento bakufake zona kusangenzeka ukuthi izona ezixabanayo manje ayisasebenzi kahle ngithi yabo futhi phela mangijahe ukuthi ngiphile lona le soft life engithi ngiyifuna so indaba ekanjalo bafowethu hlahle ngisafuna usizo kahle kunzima impela akukuhle nasekhaya impela mana ke ngiyahluleka kodwa ukuthola la noma ukubalansa kahle ngoba noma ngila story sakho for mina okwamanje ayikabikho kangaka into ethusa ngoba nami nginokuphupha nje ngiwa ngihamba isikhathi eside ngiphapha yabona kodwa angaze ngibe nenkinga ethi ikhona enye into ekhona ngaphandle kwalokho kusho kukhona wena bafu khona nje uthi nje ikhanda lami gcwele usizo ngidinga ukusizwa nje ikhona hlala khona la khona futhi esinye isikhathi thola ukuthi mangihamba endleleni nje mangihamba endleleni kuba nenkinga yokubona like angiboni nje kahle nje ngathi into ngibona kabili ngibona kathathu uyabona nje uma ngamanje itshe mhlawumbe ukuthi ngihamba mhlawumbe khona la bathi pedestrian tontoni yabona la uhamba khona eceleni pavement ngihambe la ku pavement ngithi ngiyibona sengizwa ngehuthi lemoto tu ngaze kelinye ilanga yazi yangishaya imoto ebafu ngalala impela mesibhedlela sengilimele ubona nje la ngihuzukile impela la ibuye ngivukele lo pain leyo yabona nje so indaba kanjalo nje nakhona isikhathi esiningi mangihamba udinga ukuthi ngihambe nomuntu ohamba nami kahle njengoba ubone ngifika nje wena nje ngekhathi ngathi bengifika yena umama lo bengifika naye kahle ungigadile wena bafu ungigadile ukuthi ungenzeka into kanje ngoba vele useyazi ngase ngimtshela ngimbuka kahle yonke into even umndeni usuyazi noma ngabe uthiwa akekho yena sekumele ngihlezi manje ngihlupha umuntu ngiyazi ngendlela wena usufana nomuntu ogulayo abophila uyagada ubusuku nemini yes ukuze ungenze anything wrong into eseceleni noma ngingahambi ngiyolimala ngaboni yabo into kanje imali ngesikhathi uya kulezi inyanga oyihamba ubuya nani kwakufike kwenziweni kuwe ngaphandle kokugcaba nani wahla isikhathi singakanani silande isithathu usibeke ukuthi iziphi izinto ezazikwenza ubone ukuthi la usizo ngiyalithola sasenziwa kuwe uyini awubuya nawe bethi beke ekhaya ngeke ngize yabona leni ukuthi usizo ngiyalibona ngeke ngize ngisho ngoba bekade ngisho uqaleni nje babesho ukuthi ulindele isikhathi esithizeni emva isikhathi esithizeni mhlawumbe bathi emva keviki ukuthi uzobona umahluko njani indaba ezimali izosondela mhlawumbe amabhizinisi intontoni thola ukuthi ibhizinisi akho ibhizinisi ngiqala like ibhizinisi ngaqala bengiyiphuzela nje mina kuphela into ekhona isegameni lami kanti nibuthwa lapha ekwani bengithi bavu ngifuna ukuthola ukuthi phela into angiyazi ukuthi izojiza emoyeni nje vele lento angiyazi bengithi ngiyayizama nje la ngoba phela ngibona nje lapha ukuthi abantu bayasizakala kuthiwa asho ukuthi umuntu uthwala kanje yabo athambe kubaba usibanibani uzokusiza baba usibanibani strong hayi baba usibanibani strong kunosibani yabona so ngigcine sengihamba ngemyalezo yabantu yabo nto lami kungabuzi phela kakhulu ngoba ngijja futhi ngisizakala phambili so nje ekuhlaleni ngisho ukuthi ekuhlaleni mhlawumbe isikhathi nganani khona la ngikhumbula khona I think ngoba iviki la ngibuya khona hayi ukuthi ngihlala lo ngihamba ngibuya hamba ayesacela ukuthi ngibuye kusasa ngesikhathi kwenzwana sonto lonke
wena ngoba ngisho la into imphakamisa lento kuba ngisho nje ukuthi bebengicaba khonto bayithelayo nje wena nje angalo ukuthi amagama khona angikwazi kodwa manje khona lento yeyiwasho khona phakathi la khona lo muntu okhona oshiswayo akwazi igama la khona kodwa nje bengibhalela nje kodwa bengitshele ukuthi lento lezi angisazi kodwa bengibhalela ama instructions ephepheni ngicina sengenza ngalo ndlela leyo ukuthi amagama akhona yini cha bengakubuza ukugcaba imithi ushisayo into yokugquma futhi nakhona ngathi ihlahlanyana nje ungakwazi kuningi nje ade ngiya khona bengibuya nempeni neplastic uphethe kanje ele khona ethi buya ebusuku kwenze kanje ubuya kusasa ebusuku kwenze yabo lonke buya kanjalo nje so bekuyinto kanjalo nje. Alright, but njengamanje ke lezi zinto lezi wayilanda lapha sikhona ekhaya uhlala usenazo ekhaya noma wayilahla wenzani ngazo? Zikhona wona bafu ngoba phela angazi mhlawumbe ngokuthi ngiyayilahla kuthiwa uyilahlile mhlawumbe sasa ngisiza ngazo ngoba lento lezi zihambisana negazi lakho phela. Yabo ngengivele ngilahle into ehambisana negazi lami into iyaxhunyelwa nendlela thizeni. Negazi lakho. Yabo ngahlala lapha ngayicabanga nje ngangayilahla impela ngacabanga ukuyilahla ngase ngibona ukuthi ngiyobe ngiqhatha nento engayazi nje impela ngoba vele anginalo ulwazi ngcono ngithola ulwazi kumuntu owazi kangcono. Uma uyazi njengoba ehamba nawe njengamanje uma uyazi bakunzima ukuthi njengoba phela uma umuntu othandaza ukholwayo yabo umuntu okholwayo kakhulu le Christian le ongeke uzususa entweni la entweni yalo ya so banzima ukuthi ngimtshene kodwa emva yesikhathi wasekuphoqa phela ukuthi ngimtshene ngoba esebona ukuthi ingane yakhe iyagula akazi kwenjani semele ngimbeke ngimkhulule naye abone ukuthi okay indaba nayo indaba ngoba sengibona ukuthi uyahlukumezeka phela yeah. Mfowethu zidike ingane lapha ekhaya noma bafana abakhule njengawe nabasakhula njengawe abadla izamba napondo njengamanje awukhulume nabo mhlambe ukubaxwayisa ezintweni nanokuthi ke mhlambe nabo bengacabanga ukwenza lento yenza ngoba wena usoxakekile. Ayibafungi ngisho nje ukuthi impela nje umuntu angathi mebona kukuhle lapha ya kumuntu ayitsheni yake nakuzofana kulula nje kanjalo yeah. Angathi mebona ukuthi mhlawumbe umuntu uhamba ngo BM uthi kuphela sithanda bona BM lapho ibona labo bangihlangisayo nami ngicabanga so angaboni lo muntu ehamba ngobhemu othizeni mhlawumbe afake iphandle mhlawumbe ethizeni abone ukuthi naye athi nami ngizame ngenze kanje ngoba akuzufana kwena manje zasawafana yona into engayisho nje le ukuthi nigade okunye futhi nje abaqale nje emfundweni qale kufundwe akufunde senabantu abamnyama sifundeni siphambi noma ngabe kuthi ufundile ngiyibona isikhale kuma social media sithi hayi siyafunda kodwa siyothola umsebenzi kodwa nje ngithi akufuni kuba ayikho enye option okwamanje leni ngihambele kwimanje bongenzani yangilimaza semele nami ngiqale phansi kuba ngikhipha iadvice kanje nawe sebele ngiqale phansi ngiyofunda kwayimina ngoba uthi imfundo ayikhulela kusho kanjalo ngikhula kusho kanjalo kumina so nje ngizoqala ngihambe ngawo lo masi le uthi imfundo ayikhulela sekimdala ngimngaka ngizobuyela khona phansi emuva ngiyithobe futhi ulungise Mfowethu asibonga kakhulu isikhathi sakho. Hayi ngibonga mina baba. Babukeli Black Live TV emakhaya nizuleke udaba leyo mfowethu ekhuluma ngalo ukuthi yena ukhule nje ekhaya kuyidlelwa kahle izambola likaPondo beyimatela nje kubo yonke into ihamba kahle so now bahamba kabazali noma wahamba ubaba wasala uma yedwa inkinga sebhekene nayo ke njengamanje yokuthi wahamba naye wathatha izinto angazazi angayi-understand angakwazi ngisho ukubiza imithi yakhona zimxakile ke manje uyaphila kodwa akaphili ufana nomuntu ovela asuka ephosa emgwaqeni ngonakele lutho sizozama ke kubona ukuthi ukhona umlaphi ongamsiza noma ke singenaso isiqiniseko sokuthi uzofika kwishow kodwa noma nje ngathi uyamsiza noma yinini kodwa ke okweniqhubekani subscribe and like and comment nibe kunye nathi otherwise le email eniyibona lapho yazini nganza ukuthi la ubhala khona umlaphi wendabuko owake wakusiza waphumelela noma mhlawumbe wakusiza ngento ethile wayanqotshwa mlethe la sikhulume ngaye simphakamise ukuze isintu sakithi sihlale njalo siyisintu sakithi bengafi bonke abantu ngephutha lomuntu oyedwa kama lami King Sicaka ngakaluqa lezi izimpande zama Africa Black Light TV le nisale kahle Is the Black Live TV